otoso enan. Oye tenkohene. Nana, good morning to you. Na minchia wahemfu nyina, minchia manfo mo tenkon nyina, minchia wo bia. Amene hene. Question sampatra se. Sanso so na adwansewa anochewa aba. Bronya no wadi pa afnan. Wadi papa. Sanse tracker me de efam ne ho no. Baby a wonam bia mhwe no. Baby a na different ni fiba mu nyina mhwe no. I can say on authority. Adwansewa bronya no. Why then waka adwa. Obidim yo kwakwa du kubi so atinase megwaku bibia she na me adum bibia kama me am too so ni da so me hwe wata de colors na so de bia o ka colors wani da because ata ne color no we color bear we kaya ye wadi ya ise pitch no ebuakam asamente on ka papa we sure enje so people and we ivory na no hwan pa yefra am se kunadu Inti medem test my 1 2 3 medem that's a color bear we non kaya ye peach but it's pink kakra but it has a tint of black into a red and white with a little black in it. Debbie no something red and one am my confused. Debbie before me had you na adwa won so kra so ase nene atia faso azamba de udem atia faso say hey nti on nti ahano ya de hako zongoli akra Kofi for engineers na mame no mo mra me hwe ibi abe for engineers na mame wo mo mra hade some me colors it's no your bibia your friend say roig beef want to say your friend roig beef and only and say color your friend color wheel color wheel red yellow read your book you can red ni yellow bomu red and yellow no anya orange na say dem ye kakra no ye kakra me deep me deep wo ye kakra me deep it's no way no red and white ubenya pink now the black kakra sum na edumani no opekwa betime de a little of blue na amano sa color we what did they mention us I quite so color you see yes red and blue yes but all color no I say a little of white na many no apa na many na you say asempa de any say there or a blue and black but a blue ne doso kakra a same black no no a bluish black. Oh, okay. And your friend blue black. Blue black. But blue black no say almost shades. It be a deeper. Oh, okay. And to the and blue then dominate. And but we am penny for colors. And black and dominate. I have friends there. Black blue. Colors say no. One more tie no. Ya no muska. Yes. It no when ya shot I do we say no. And now they can asampakala no. Sije meba. Debi kwasi tra ko hin. Oh. Kwasi trase. Me fa dia bre. Oh, asampa where's that me di ho ya. Trase. Me fa dia bre. And me so me dia no e fugu. E fugu material. And a blue wedding. And design to blue no and sudden a light blue. Listen, I will be one or breme colors. Was it a ivory, onion,
Onion. Who's that colors no? Colors no. They keep on refining it. Omo di be ka omo turquoise blue. Say what takwa blue so who? Takwa blue. Takwa blue like takwa. Yes. Say takwa ya two. Takwa gold away. Any what turquoise blue. Any what fuchsia. Onion color. Onion color. Carol, for onion color no to Facebook na. To Facebook na. Onion color. Onion. Wow. Onion color no. Na ye de white. Asum. Na ye white. And na ye onion color. Onion color. Ebe kakra ibenya mango kala. Ekase. Sa mredane CJ. Mredane ba bronya no moya de. Radio Adom emra mitifie na metie mo ani ade. Na bibia ne ho a edesen se otifie na anopa na CJ wo bonyum na wo tubi na anopa sa mri na wonye fufu su nche na reduce yo na utie CJ. Si abrante bo adwuma. Babu ni awaka no. Inti sankai hampanyufo de a anka komo ma no sa omo sa ma no twaso kakra udi na CJ mo mo adwuma say asempa ba Debbie CJ okofi okoyeden okofi okoyeden me ma sam na ke CJ o me ka sa ni na ya chimi ni obi krom o me ka sa ni ya chimi hene nche Bibia be kama enti what me guys say is it muda and then I just say I'm not I'm not sure where they Merci conviction Oh but CJ was so almost see him e watching come honestly I was say I was say mo can say bibi o aden I'm confirm got to check Grammy is your money. Now what you Oh no, said you will launch it. Go for Tincon now. He said, yes, see a lunch. Was all lunch today? All lunch today. Yes, see a lunch. Or Indian idiot. Because what here for Tincon now? Oh, I said it would do. There be Who's a tea? Siskani etim so the tea the child. The son of bed ya mamenko. Esa o si e fi e baba no. Yes, I think Kwasi uza. I don't know we e baba no. E free we be ko tire ho apaso. Bo we o ko si bra ya betra. So ye ni dia ke beka so. Yeah, no, you play. Killing. Eso. Wow, no, it's win the and or obi sas and paddy ya. As and paddy onim. Only say and now no me fifie ba. Because so yes, I said it's one. Now no me fifie ba. You know you sakura. You make us one boss sakura. Zije mbacho di mo mic no. But but me wase me bisam. Wiase mo pa de pa na de e wo wiase. Akokonsa na yemade. The pa wo wiase. Akokonsa na yemade. Adase den. Akokonsa na yemade. Ayo ono so ne de. That combination is very good It's very sweet. Bibia nka ho. Say bia waji fufu ana mutu na bia. Na wati we kakra the best combination no. Ya akokonsa ene yemade. Erati wo. Ni favorite. Asam ka water do. Akokonsa na yemade. Eno na ye de. We free wa. Ade ya o de wo wiase. Akokonsa na yemade. Well, e bi kan. That we free wa. Kwaku ya no e. O se dia na ya no. Me de ade me de pa ye nyame asem.
Bible say or say bataking. What I say? And in church. So kind of pa wia e dey anwumre. Ti adope wa kan. Na wodwe no ho di mo bobo. Eti me de nyame asam de. Unia me fa ni agro. Nyame te soro fe wo. Nyame asam me fa ni agro. Che me nyame asam wo di agro wa ame. So we Enti so fu ti na ojo wadum sei. O so fu ti odi na ojo wadum sei. So fu ya kura dum so ni babro. Ba unya ka unya on unya body fufu on. Ye body akomu no asa de ye wono go so. Comment bi wa ha. CJ, I want to ask you, has the lady in the studio married David Nsem? Spentex. Nti o mu free busa question, eti o mu nya anu ye. David enti CJ. Ade wo be ye me ho ade ana. Wasu bisa ne say. Wasu bisa ne so awa ya. Ene pese me to on kan se ade so ade ni mama. Ade asate ko. Ku wo be ware me ana CJ busa no mam. Hello. Kwaku ade no aba. CJ busa no mam se nko wo be ware me ana. David Nsem. Because we say sa wade no a ye tete aduane guti ka we bom menye to aboa ne ho de a ayo still am my own. Oh my. Oh babaji we mi say asabo wa wo de be into we sa ko no e ben sa we try join here live on Facebook. CJ asam na ye ka no itina say de ka kosi nyina ne say wo hwentade a ye bobbo so ni ade ne de a Carles ne de a anka sisi a ye gina ha de any colors ne de say bi obi pa confirm say we fugu color fugu ayi me metimi ata confirm but the case ye buffet pa de anka ye asempaka. Oh yes, and I say based on buffet na anya ode based on color na o se no color na o se no buffet ye jahidi ana no so be color me to de kokko ho o color ide say royal color ntire no say no sa me de hye o we ba yentime nyero kese me di ade ntino me ana ne ma bi ntia sam ne me ho bo wo no ebra ufri ayantoa aduasi kenya si ebre mantoa ades na krobo minimum du krobo afa ha na akọ no se dwon krum no se dwon kwa fi okua krum ba afa ni fa okwa ebra na ne se okra ho na me ho no kra mu nhada ntwesa ade se mu me ho ne ye agona bepoa agona tudu agona te say de okọ jamanse no wa ho won sabenkum so first junction no sa junction de empepada bi ba filling station bi o duro ne close filling station no kwa we de fa junction so ba ko fi na o go pie mi krum me di ade wa bra ko say yasene akonwa oh okay na me yasene ni na ne yen chi ankasa firi afoma so na yakoka bipoa na bipoa ne afoma so te say ahane cycle. Oh okay. Enti ye fa mo nante kura mu. Ye fun kwan kra wa. Enti no ye da so a we krum. What you someone you pa mo no. Oh yes and we so ka krum asem. Na no bi na una na ka fufu asem sisi. Me ba na no bi no bi na adwese kokotu galam se wo mi krum. Na ade a omode ye no no be sense ase. Wo kwa on machines kra me fa. Ye kwa brin ase. Ye scraps. Ye fa nua yi. Fufu a ye de afidie. Oh, CJ me me video bi beto Facebook sisi ya. Na abrante bi I invent machine. Ye de woman no e den. Ehim na machine wa. Ndi me ho. Na ma me kura. Na ye won na ye hwie banche no egu bibim na fe ayam. Na ye won ya wa ukura woman nim. Papa no na ugina so na fifi ye den eno no fifi re so ne gum CJ me se me bisa o de ye de woman no e hye machine ho na e wo no ya na waduro siase ani patam da bi me ba abrante de no po de waduro siase ono te ho waduro anka somebody kuntia essence ya na ye de woman no waduro eno so okay I want a point yes are you almost behind okay na no wo abrante bi guys almost say omo ye research ya no mo kase omo ko a omo kai woman no ya say ya na omo de yes na omo so de nya obi be ka ni na boy na mama any fire research obi as no guy say master
Video in the Facebook is here. Video in the Facebook is here. Abrante no and what you were doing. Machine so and the woman cosra. Wow, that was Mr. Enjoy. Ode ma menwe de make no. Abrante bia small kind so no fufuo no obehu se wo de poison crap te so a e fufuo no bedi. Ana fufuo de obenya. Masa. Eti na na ye producer ba ku kura de say. Why? Tiwa na se fojo. Dan ye kwedi de simini fufuo. Fojo there. O kan am say ntia. Fojo asam na be kan ha. Ono fojo e mon kra odi a o kan ansa no. Am say ntia. Emu ya ba me na say fojo mu rubber. Rubber de ni bia. O kan ansa no odi. Na nnuane e wo wiase nyina emienu pe. Fufuo aduane a ya tea no. Fufuo ene de aka. Na fufuo ne yana no wording. Meme pa den kamenya nka eche bayi ana nka amana wo fufuo no. Me fufuo anya meden. Me de fufuo. Mi asamba de ba ko anya meden pa ye fufuo. Me jai fufuo di be 5 years fufuo. Oh, me besi nne. Me hwie mfu. Me di awaka fufuo nyina. Nanye adwei. Ye. David Tachimensen odimuaya ba. No so de wo bre o. Wo adwuma ye. Kwesi asare beso ni mu. Wanyere ne ho. Odimuaya ba. Wasi wo sika o. Mboya ni de. Si edi buro nyanti omani mfrasi ye pon ana makenkan a kire o. Oh, ade na what the love letter na for video so respond na wo de kwaka ne kukuom. Kan ye die bi he. I really like her too much. And there be ka ho si de watcha so. Like is there be chechirem. My edit. What did you say? We at say Bible masem. Won fa bi nka ho nyi bi mfrim. We are presenter. Won tia get it. So present. How was it say? And I am na menkan. There be eno anu no. Asem o de ba ya no. Yes, CJ Abraham nyi sheda nyi. O he house eno anu asem o de ba. Tim congress ni benya o. Me sheda nyi ni san. Just a walk version na we. My dear morning show team. My dear the whole multimedia. This is the essence of radio. Yes. And yes, say ye ba ni abeyin nsem kwa keke. Amanfo TV. And I am amanfo at the ekoso. We should have an impact in the lives of people. Nipa na uti no so nya ho bibi. E de be bibi na nipa no betumi anya. Ene se ne hia de. Obetumi atu ho anamo. Ene ntini etifo adaroma ewuma obehwe no obi yare ohia sika bi e de akoye operation ne de abedan wo mo. Etwa da bi kra na ahomte. Say ase o ya pasere dodo. Nanso wa anya. Obi wu. So you have the medium. Nti osa wo de wo akwanya na nyame de ama wo no ebo nipa no. Na ade ba kwa ya na me den se atifo so ma yensense. Oh, na me Canada TV sisi ya. Mo ma yensense atifo. Times as bisa wo mo ni nyina no. They do it. Na de kwa nim de ya mareho na afia mankwa ewa asempa. Mate ya ohuri free we si ya sisi. Ye kana na obi aka kire oman hene se or donate for a fiamanka, or so was say donate for another project be. So I was like, hey, Deputy Maslock, boss. Sikano de but what you me and say Monfa number we no san Monfa say inco number we so Monfa say inco number. And I was like, hey, now the donation no yeah, do was say nipa do say ne ye jeje akoma for mo boyen. Oh, and yes say be nipa no oni hwe ode ne sika ye. Oh, but eye onuado. Eti na o se ye nyina ye twese anuado no. Na so wenye ye pemedase dodo. Ene data could better good phone. Because data re sika pa. What I say, but was send message. Exactly. Was send message. E twese oti. Eti no ye nya do ye. Ye mu bi o ho ye pemedase dodo mo bi so na wase. Ena ni ye ka se nyesese bi wo ba adom we be sere bi amanti se bi wo kobubu mawre na etifamu na kokrobuti se asese ho na de abasa adom na me phone so ejai CJ jai ena no papa bi oba me phone so papa bi oba ha na no wo bi di ni sika ma se fato wo ba ya wo se o diskana kutua ne best school fees ntino ni pakro ne dan nti enyi diska mfama no mfa kutua ai no ye workers ni enyi ji ana se ye fa metu dwa no person na me ha. Oh, that now nyamai. Or by school. One day, any more than any we. And now, so be say, and now be by her. Ben Catachi. I won't say do. Wabaya.
wo bi agye ne sika be e den na nipa ne ju sika de bon be sia da bi e banse na o ju sika o se mi hu no TV so se wo so e sika gali na sika fufu sika banku sika pesi o ba ba sika gali en watan 5000 Ghana ano patututu afro ka free kumase abankran e dia bre nipa di wie no so wonko be ya adwuma kwarente no wase en ya se sibam nti o ba be ka chi na mo e o tra ka mu en anka free kumase ba na pan let's ka gali na ekum last week here obi frame say 35,000 Ghana cedis en kan sika 350 million what the obi ohu advert bi say Canada enkrofo wesko ana or the koma okoshia man no I was Labon Hobby Abuse, then or 35,000 a man na enkobe 2 years ni achima no once the kraman in chairman na me tie ni din and I'm so say frozen and of sambo ni din biu and I'm sinti wa ukukuru sika 35,000 Ghana cedis 350 million now the money pa baako enye se bia office o nkata sem bia ni onim se akra bi de me na se menya den me nya odan sisi a CJ 35,000 on say nipa no sanka na adwenum da ha anka business wo Ghana ha ko betimi dia ye nya mfa so e bi jo tire kura no 500 Ghana oh 35,000 da ha fabra na menche ni e online business ya baso my entire yo muto bi jo tire kura no 5,000 e da so no maza we ko fa ne ma beton wa business u jo tire 2,000 betimi na kura 35,000 ring keke ya nkrofo ton Instagram ya de say ya na abeto post be kwa na kwabra ne afro wo de akoma no abeju sika na 350 million and na no kra de ba ku bi kra metie kra de me bu fuye abrantie ba ya omo ye nipa be se du e na omo ba ye omo so kwaji sika gali e na omo be gina anim ha no omo kwaji de sika gali ne gane gari kwa na sika gali na anim ha me koy na se de ba asem abrantie wo na wo yere na titie o ono yere na tie ama wo bai breno edi pa kofa no ma free kwan so ba ode wo de ba ma ya so ma waboaboa no atususu akwaje besia na sa breno na nko kofa no ma na enoma na no mkofa na na nye radio se de no ba ne diskada kosie ba ma na ko wie sika na de abankran be diska gari wo be dobo no atene hye wo do ba diska na kosie boko afi no da forma so ntimi nkofie ntimi ne obeku no na me oka na wonche no do na kata ne mu ho tobo oka so obeku na mka chense na ne ontwe na me fa camera mra na ye nkogina soro ba bia yekotwa yi no yekotwa problem ba ye soro ho no na ye sate camera ni ye nye ne breaking news oh ye mu bi wo ha ye pade afu too much and ye kan no so ye wo enkrofo a ye radio station he sanke ne betena ha ene ye kan asembia anke ayire ye bare but your radio stations the TV stations omo di TV krofo no a bu krofo kom jom sika gele hwan ne ebu krofo enti panyine bia ne krom ha enti panyine bia hu ye ensi ye krom ensi ye hu on assessment early this year omo said omo need right to close some of the media houses because of Sanyama na omo na ye the momo number to so o send 500 ubenya 1,500 o send 1,000 ubenya 3,000 na there be say what do you mean 2,000 ubenya 6,000 Same no ka di sika ne mame a ewia na ka mate wo de ama sabe enya ni bre sabe eni jimia what me aye adwuma nya seska wu eni bre ne de ye bi ka ho ye bi ka ye nyina ye nim sabe bia ni ho egono wo man mu not even baby anwe send the pan so fa ibra 500 bra o de buy am send 5,000 no hwere ya bia ne na ase ne ntimi a wo de to wonu amu na wo hye ya na menti nkrofo bi ase o yese kwatere kwase obefira wo ntoma a ya tie didin hwe nipa no a wonu wo si ho no ene ne ya bia ene ne te bia ne bobre ene nwira kokko obi odi achichiri ni ti ene ne rutu ze lorry fe kronya bi nkoni krom ene nyame ayadum no anya 500 Ghana no akoto airtime ana wo osifo wo fa sika bra no omahoma na ni brinti fe na no wo awo epe mai so na no awo otu akro didi come de no come e come ni bro akra we dey na se wo so asabi mpreduasa wo de nyama se free education aba wakọ kakra
na what me atam sika 5,000 na me nua ne wa na papa fie kwa ka ma wonam uwie anu wa begina radio station na say u besu na me na radio we na fro se first Abrante na no ba ye no unim o se no osika kakra wo ho ene okọ no 2,000 ene okọje na down for 3,000 besia e dia ka 5,000 se kasa be na wa jiska galina na kwa tina damfo no ne de no 3,000 ne dia se we chatters chatters o kumasi ni ampa chatters o ti ase uta no atoshe ne ne okọ sabra and I'm friends no chatters uti kwa jade no wo so be 30 cedis be gina kwa ho a o ana ubuso obi opade ai o se bia o mepewe ato so bra mi obi o to dudu achia du bebe no amo akonwa na wakoso bodo aba to oba o se o mo si 50 Ghana o sa o mo nye 40 o ma me mbusa ne mra obakom na de ne 20 o da bi na no kra no he ma me chew wa hwe obehu o anu aba o se o madam ade ne bi o ho 50 Ghana o Brian I want to so David ne bo anu oje a o se twem me ba no no akosho no akotua it is 20 Ghana no atua 20 na ma wo mo no aje ade na brɛ o ade no aje ade na brɛ enti otwa ma oba wate ne share no chatters ne ne okɔ abuso kan ho ba bi tonton spare parts no kɔ adu o na se bi ko kuma se ko to shoe bi ene ye a ɛwɔ hɔ pa kuma se okɔ 18 mu body adukumi ma bra wo sem 2016 ana me ko kuma se ko to shoe bi na de chie na me man krofo na me ka che ma me se ma mo kwa makoto pa de be kwa sori Sunday no wase ko fa bra be ko ya o to no yan 18 mo me ko ya babo ne be me na bonkum li 40 e ko be kama sa we ni 38 mama daba sa no mo frɛ no daba ba how's that friend kind of dabanda but daba me na ni fa na me di susu ye de 40 all right na sa kwaro hwe ya wo hu 40 ni bonkum ti mi sa so ba go di bo se pa no de rap ai rap se ho no ni so politic me wo ho a me nye roba e me ni ati me wi ana me ama ma woro de ase mo tuam e say omo wa ibi o swapping obetwa swapping sisi a nti me ni wudi ano no obi gina mechi obi a bo so de politic na pass na se komon no waje o panka ba so from yetimi obi tiri koto panka obeba na ya ma na eyi friend sen wotua kapa o so chele woti enu bi na okoti tole na sometimes boys ni bi utiri koto mobile phone obeba na yetwa eyi floor tiles ni e dia hye wa nim se ye bia de ne so am wa test kora ni banyo mesi ade che ye mo kuya madwa manumu adu ko fa me kire a me na ni fa ne size 40 kama na ye bome bonkumi na me na nku sa me na ba ko sese ba ko ana na we say no with a friend about o de ko so mo you we na ba hu ni o de ko mo nye na onim dako me no dako ye bedi nkomo bion omo terms e ho omo ba ko omo frɛ no omo akroma de ko omo wiper omo v boot omo U10 na U10 no ye fan say waba o tempa boy akoto ye o ba na maton ama o da wani a wo kwa na obi abo sempa boa na ekuta na ye media o so no pabo so he phone ne we nyina ye de pabo na ye media e de na chese ye o de me kai se me kro ye na me gu me wo so na obi ba ye no be yi na den ma cho me din wo babo na so wadwene ni so wo be bia mpa na wa cho ni din wo o se na waje se sika no so waje eko police station because ne normal na ayira ye no wo be hu se bi kura o etina o so tia no ma ne ka no mfre ni U10 o mo ton ma wa no mo wiper nso ho no mo v boot ne de normally o mo ye no banks o be ko bank bo so bi tio no aka na ato so ready papers eduru ne so da eduru so a wo se ko eduru ne so bia no oh go ska bia baby onima no we 100 Ghana bundle when you say 100 Ghana bundle you say we 20 Ghana bundle when you say obi ti moto so twɛn wo opposite the bank nansi omo ye man bibi wo ha we is kana no send message the nipas message o she kala say den na se banks wono kwa ne obi kwotena ho na tena ho che na onye yi wo se mu wo yeah old time mo sa me metena kwada na kwada sonso no ma bi sei na on there say de wona mo yi ho there no ma bi sei u be hu na ati bi te brighton na show me na aye adwuma banana mfom akroma de ko no say e ma say bi a o bag e show motom ni ade o twi ya o be before so be ka krofo na wa pass ya mo because onim ne kwan
ana bi a wako shop ubie wo shop na ukuta bag so mama fa so na mimi before bag no cry no asa wo to ade wo kwan ho no on sa gates no ko no say na ntokuro kakra dedem oh no mutimi twa bag ne to fa tokuro no mo twene o man kakra kakra tu be wi abama bag ne so hwi ni oduru kumase SET anim ho SET anim ho ayi baby asapofo no wo se eho ne chisa oh di agura mra ne be se de o de fro akọ Dr. Mensa ho emra ne bedu sisi Anatoba Francisca mame afia osetutu o US na waso pasempa wotie waso share live on Facebook because Anatoba you are pretty just as a Kwabri is lady you have a sister here. Oh, okay. And is a minua no so free Kwabri watma Mimi Facebook ni na ya not wa ba no a yes what body din there o kwese message a message so comment anye so on say ananse hunu ndo so o si jesu ban da bia na do so mabre bia na mabre o wo hu ya na mabre na unim say komo ayedi na no obi laptop here na mu say ade na kase ye wo yo baby oh na dey question oh we dey be gold foam as we are here so we dey me hwe bronze foam e won kan ha kumasi say gold fo no ye wo mu a kire silver fo wo ho so na dey ane bo nche da nye den no ko hu kempira na jeso dey ya fon be na bi abo type na oh we dey be gold fo no kira ha me hwe say ebi mu wo udru on kumasi udru railway so a ase ho no CJ ura ho ye kurumu an ai se ho community ho na atimi kwani I catch you say frim no umpa was ase bia o buttons wo rata no community e free suru kwa kan pabwa ura on mama ncho ye ufri kejetia baby hello FM one on the first na me na mfo bi ton kodro ewo ho so kodro ne sa akwa na mo ba be sisa bro sign ya o mo de ko so ga du bizo o ya bravo oh yeah you see much well eti ofa eho no now the wani chire mu te say the kwa asafo a railways ono yes omo amana bi on your left railways on baby a omo station asa wo kodon cake no ase ho no omo amana bi o wunya wuram a eho ye kurumu a eho nso mfa ho oboko akoto ba ko so wala ba ebi mu no aduane ebi mu yesi o community omo we bibia ho o pa sha ukra obenya bi chese ho ye whole community etini pa no fa wade a bra ho no adi wura na musuo mbo na adi akire se wo koje asafo nso ebi ho esoro ho no na ba ko so wala ba alaba ho no ho no mutumi ye ya so just for banas katesi a say ma dodge no wa dodge police no dodge say ya no ejina fa ba ko odem kasa no akwata police car na kuma nyente man ko mo police car o me etimi tete o mo adu 2 days ka no mbo ye ya ni nana Jan Odro da pa otoso mienu oye adonten hene wo senchi ose otie nana Jan Odro da pa otoso mienu nana unkwaso I say good morning CJ, you are such a wonderful man. As a matter of fact, you deserve more than unkwaso hene. Congratulations, my regards and best wishes to you and your colleagues in the studio. Nana wakani nyina unkwaso hene ne de unkwaso hene de if I don't call press statement no na making say akase Supreme Court de will be any press statement. There be a petition. Petition. Press statement. Brofo anatwi. Brofo. I don't know mbuzasa na hwa na troye. Oya wa ha. Enra yi na Sunday ma me former IGP. Ma menken kan mu. Address to the Registrar, Supreme Court, Accra, Ghana. Letter of petition. I humbly write to your good office to share my view on the declarations of the presidency during the general elections. The main motive being that Tibrofo. Yes. Brofo ni yeshe nsano. There be una wo kan ma na yeda na sa na yatwero. Sa na yatwero no. Okay. The main motive being that the declaration of presidency during the general elections on the 9th day of December 2020 by Mrs. Jane Mensah was clear and true just because I, Honorable Ekwadonko, the flag bearer of Ghana Freedom Party, GFP, even declared the winner being His Excellency
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. On Tuesday, the 8th of December 2020, before Mrs. Jane Mensah came to announce to the general public. I am therefore by this letter appealing to your good office to ignore and cancel the case brought before you by John Dramani Mahama and the NDC party because it's never true that Mrs. Jane J-A-N-E-U Mrs. Jane Mensah stole votes for His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and all efforts made by Mrs. Jane Mensah on the declaration is true and clear. But the NDC party is just throwing stones in the eyes of Ghanaians. No, sir. There's a direct translation of Bemo. Or to trouble with any. It's all kinds of we throw dust into the eyes of people. We was stones. There's a way no a thicker than dust. Stone there, it cannot get into your eyes. That's what I when you pray. Me and the only when you put so much you. We were when you know. Share. You can say story and the ketwa. Wa pie and wo fry and you kura. Kofi wine. Kofi Hassan. Friend mama ekura don come mama. Nessa CJ me te o kenkan yasia. Ekua don kwase wono no kra no wodi kan friend wodi kan friend pani. Congratulations why you win nada. Wedding kuni. On the 8th. Then now Mama Jane Mensah ka so be declare na want to me and declare. No ekua don kwa ye. Di kan ye ni declaration. Nessa omo nkrofo no omo grounds no. No mo ye adwuma. It omo so ye omo tabulation. Exactly. And omo hu say no. Ye figures right no mo hu say papa na. Win. Yes. Wow. Ekua don. They say ama NDC ni John Mahama throw stones. But the echo rounds na baby na say Ekua don corrupts in the whole. Na so no fa am tatre. Ara no mo. Petition ni crowd to ja so about no no to so 9 on the 4th. I will be in sport ballot no. The sending and fourth the sending second. And there be sport here. And third. And no to so fourth. To bezo che so nya bi che gum. Ara me kwa ngo wana keka amane bom man. Wa mra na emisa no. Ba ade ba kwa me pe wo ma me akwa donko ho. Ni kente fra. Onse me yakwa bere ni. Wo ba ebra bonwure ye ton because bonwure ne we kente dan ho. Ebra ma pe adanwoma se. E de kotwa mu ho nyina no mo nwini kente. Ti ma me akwa donko ni kente fra de just da na nsa ne ba ko wo fom chen ba ko. Na I send the style. And your friend Jeja ho. Your pamno susu nyina wam. And your friend Jeja ho. Ntia ne pofo no so ya na yi ne ho kama. Tima me akwa don ko ni kente fra de ma me penasem. Na unim se na sentem omanfo mo ankase edwiritia. Wo se eho no ye assembly woman no. CJ omo keka ma me na no ye assembly woman mpuntu djuma wo de ba ho na si da. I forget books so. Ye ko ma Adom TV e ko ho. E ma ye ne onkrofo kodi nkomo omo ka se omo keka no ma electricity o de ba ho afanya o de ba ho hospital o de ba ho ene yi. And I'm say hey mami say why ye bi na o kana asema on Ghana for no assembly woman. But omo cha wo assembly woman wo ye djuma pa. On say Ghana woni krata asabi. Wo ya assembly woman. I say be ma woni skado titi se dwanti. Na onim asamba ko a wo kan ya me hu se ma me na ni da ho. Na ni da ho pa oso no ba akuma se zu obeyi afri bibia ono de kokwayim se zu de ntina kromfifi zu wo kromfifi kwacha center ni zu ni na afi wo kokajetia ni opposite g ni oso ono na no krokokra na zu na kanri mi no ese za kanri tu na ya pan obeyi o makwakura se na yesi jatabi o friend Bob kwakwei mami ekwa donko wa ba wa abeka mensa ahoma no so ma ya cha na mami eno official pa afun ko ma tie ya ko se bra ni na esi ya boss anya no na eno apomokode nyame adom nyankopɔ ko so hira me saa de nyame ase bro nya wudi ni san me die wie aka kira na ya wie na fe ya be ya fo frase ye do o to ni kabo mu di be ya afo frase e do nyame me mba sa trafo me die se nyame sa nyame abo ami eto abe de boni bi anka mo ane ma de nyame ase di na de mo se yesu mo jom de dada e di boni bi anka mo so ko fe se be wura 2021 ni ade o do ni kabo mo ni akuro ye mo ane na se amade nyame ase wo okay
Yo, o petition na wo try ne ten brofo kama and they are the registrar Supreme Court and that manim hey wo how pa any saying you know me that say me how pa any say ya to abai wo ma me ya to me so ababi me so the president ni bi and this anka boni bi wo mu a anka me fa nche kama kapa me say no kura na me pesa Ghana e di e chichire wo man no na wo man no ye and try to do and no credit and me here and as I drop also there more kind of credit no member no me nya mo chi there da there mo be hunu na moka and I to abaye wie about to ye nwini wo police station and ya pinye nwini aba and ya court nwini aba nwini aba police station and you go tia na o mind e kwa kire ya nwini no e ho ne de nwini aba and this ya kai aba na sense drop no qualify me mo bibia dadi wa maga na mo obi ehun central whatsapp and as obi atie mo ya no kwafo and the one ba good TV so no na ju say na nye fe na bobu sa sai na me a wo ma me ni da ho ya nya me aye ma do ma ni da ho me ya na me hunu ye ni ma he TV eda so wa ma mpene agufuado 51 aduonum ba ko kino no aduonum ba ko ana yo ma ha ma so aduanan so wonya aduonum no kura aduonum ba ko so nya yewe wonya aduonum kura no nya ba ko na nkan wa wonya e edi so nya aduonum ba ko ma bia sa aburo so na so so aduanan enso dia kwa mbe so ana otimi ne yepe edi si aya za job wadi no kura da begwe TV so no obi ahe na wa hu sa wonya aba no aya ti na o ba se kwa bia so ma mo tete wa man no enti wonya aba no enti wadi akọ Supreme Court wadi akọ International Court di aba Supreme Court me so ma twa ebi kwa International Court wo ana bi di akọ safo ma na eno ba to me bi so ma so 20 da court wo ho enti se ya to aba wie na mampani da mahama won ti bibia ase a court na so do kodan ana me boa ana so ya mongo ya bre mo nyere ya fa kwampa so ni entra e ba bi ni anwere ye ho ni ye ma no kura di anya adwuma wa nya aba no me ye ye ho na wa mai mo hu ade chance wa ya sia ni do asia na no ba se nai ni ya she no ni ya sia dai ada kura da dia na kosoi adia kura da kosoi me se no kura no enda me mo bi asia se fiti na de ko ba di boni bi se sari ya chiwa o da da no ma asasi su bi adai me fashion Mahama wa nyaba no mama ntiase nyaba no amasia sa to biem na de wa nya no ono so asenase me me kwa don ko me ba na enka me ba o enka yan train na ndc wo mo fa asem no enkodan court kwa mo nyankoi ana wo de asem no court ante wo mo se de ko na ya de for the court na the court se dia Supreme Court ana me na ti bi of bibia the court ntia dia ko ana the court to dia ba Ghana se Supreme Court nka enti wo de akọ ana me so de akọ me so ma twa court no mongu e ma no kura judgment wo mongu e se ja Mahama wa nya ba no enti e mongu ne fa ya so bia tena o mayi ya mpa basa bia mama wo petition ni mo no so o kira se aba ye to no na to so 9 sa hey na me to so na no se president na se ka to so na ni wi mu ba wa na jamen sa wa ye adwuma wo wa ye adwuma mama kwa don ko abasa na wunyan abato ni nyinam presidential election wunyan sen e ka ka kire bi de nya sia ampimo sia na ka me ko enti me to so no kwa no nya so ma me ni de mi nya ye mi de mi nya ye president jofo me ma sa jofo mo so boy ade wo no man twa kontompo wo man fa atro bi amem enti me nya me ko sa me ma anko campaign baby ma anko campaign baby ada ma anko campaign o di ka engo fo me mbasa me bobo edini bia ya de ka si hunu am se me kwa ya de ka kesi aba fam so me so me ka ni sha enti ya de ka aba fam so ni asiro ma me kwa wa nya accident ana so me nya accident o so me nya accident o me nko ana ma nko so me ma sanjefo ana me ma president ana me ma timamfo ya pama semntino ye nim se maya de yentino ko da so nai okay enti maya de ma ga na maya de ya da se ma me kwa don ko nti se
yanka say wona wo yɛ mampanin say make say and demonstration ahodo a ekoso free NDC amayuko no ma ho bomo ye nia wo mu ye yanka de na obeye amekwa donko nyane kwaro no enka de na obeye mesi ho kwai me ma wo mu ye e say demonstration no wo ho say obia let me tell na je say kwayo demonstration na demonstration na papa na wo ya na nko de nya papa mesi ho kwai tem ekwa me na me fa so esi ho kwai no tell me ka no say akwa me fa so esi ho kwai say wo de bai say kwayo demonstration no e wo say ho ko abrezi fo kwaje to me na wa de ba wo no be hemo so member president for soldier for my mo adamfo obi anti ale say demonstration no monti say they also di akire na o ma no e wo edi nsewuru e de head pa agire obi afa agire aye ni bibi papa o di demonstration e be ha agire na traffic na ni ma bone ko so me de be si ho kwa yo me de ba de anod no so ye demonstration no anya ne kwa mpa so one fan of credit anya demonstration no anya meja okay enti antakuya enti demonstration and this for ye uhun sen me say se huru kwa abra adisi for munya abai adisi for demonstration bi muka sa mo se wo mo ya jibijibi na fe wo mo kwa wo se wo mo ya make me bua mo nka se me bua na wo so be ya se don ka tie mi bi na no ka se idiot the court idiot ne kwasia tane kwasia ne court dia they fight idiot and the time they won on kan ya da ho na me pesa me we am see bibia as me be ma nya se me sorry ya na ma ya be se enti na me te party nya sa o me be bu ma no kwa papa so ama ma Ghana ya hunu se ya nya me do yen no he bia ya kama na ha ba chai da da gura ma ya sorry ya na ya ho chiri yen kani aka ensuaka diebe aka ya mesuku mesuku no mi ntwamo na meyi ye ho afo nyina frim meyi ye ho afo nyina fra ba so adwuma aje kaas ni nyina mo meyi ye ho afo nyina frim meyi wo nyina fra ba adwuma ma ayi school aje kaas na o ma ba yi dia no ya di dia samane no meyi nyina no kura dia mi nya kan nyango portrait afre me wonya me so nya me be mebu me mana mo mana ye se de nya ta ye chi no na ko ya no esa anjakuya mame na wasena kratai wan outroy sa me kai de do tra brofo ati de me chi no na kai de lu musam na wan now kan chi chi na ma outro sa brofo yi ani de ba wo da sa wo mame awo na unu no so the order so much work at na be dia be no bu sa me say ya me a entene de you try any de hu nya I don't de hu nya kura bi so bi kura de fa ko hu say e ya wo na atra na me a no be so kai entene mo bi a di ni me say ma try me krata me a na ma try entene ma am pi na so atra no bro ma me a eno ano no enti uni obi a di ha what man me be some because from baby what try say the NDC party is just throwing stones in the eyes of Ghanaians but hono o try we can kind agitu okay kan chreo ana say o kan bro me se kan bro kan ki mam tie no. Eno mame no ase na me mo official pa bio e da se. Right, this that was it. Yeah, no. Yeah. Well, wait. Ajame mami akasa. Ne mami akasa. Na asem na o ka no obi a wona asem hia. E na de osunsu nani. Nanso omayi mo mmra wo ho kwan se yakwa abato na so obi akoma antone yem ana ne bonyo so wo de be kokot ya na ne de obi antimi nsi obi ho kwan na astu se ekokot a nipa no benga na koma so ade ana na pede no eno wo koto mpanyimfo nsem ye timi ntina hanka ho asem ene ye kanso a enkosi hwe esa ye ni tumi bia etinema me eho ne de wonte ase se say amanyoko bi kaso omo kokoto a omo ntomra na so 20 na koto ho omo ntomra se de be ya asomdwe betumi aba na mana sepo bia betumi afri ho nti ye hwe ni mu se omo be kwa ampa de a
say Bakui 2013 di ena West bit say amicus courier brief okay no Benoni Amekuji I'm a friend of the court ena sa time ni free by pink sheet on the face of the pink sheet you and I were not there ena unkredba nyina so Ghana fo sua de it is a ebeko bion is another opportunity ebema Ghana fo be say sua more who say my legal terms na ebe ye akono what you say obekaya binduri atubiga was say oh my lord I'm responsible for my irresponsible behavior what you say okay honey now you see your size you see it's in a drama be and people had the opportunity to learn and my mouth was there it minim so mo benya akodia so mo kwa enye bone is another opportunity and also be ma kwan ama your democracy na yatiase yi I'm saying after 2012 petition court case and Sachaya ye hu abatu mu sisi isa reforms ni nyina etumi ebae enye bad so be na adwun so be test the law is better than so dem ran be sha wonsem it is a court be ba me I don't have a problem and konso I don't have a problem because ekwa ye beka aha ye tie ntonto se ntonya adoa ensem ye koso ya na gya ye nso edidi hu ye ka bosume so etre so da na kwasutwum na gya ye tefa no de ama ene nso ya pompi ni ku ni ekoye nimti se de beku bia no se de be ya Ghana fo betinti ye nso be di atwani amomate no correct well sir wo jisika mane afra manone a bomodin so de be fa UMB isan say shopping vouchers airtime ene niam bebre akeka ho ye disika no amane wo a wo je no UMB 36 branches no emu bia no sa chede we wo chefa ebetimi abema won so bronya ni new year no wo atimi aye pa enti shopping vouchers airtime ene bebre a akeka ho enti sika no say enam Western Union Vigo Unity Link Ria Transfast Small World ene ne akeka ho sa no partners akeka ho no mane nyina mfa UMB na won so win big we UMB happy days remittance promo enti so na wasem bisa bia na o penchemu bia 0302 633988 and toll free 0800 100 880 share ewo ho UMB we value you more say mobile phone money transaction so na wo kan ho asem na wo pen papa dia Vodafone cash free wo send sika phone cash to their network bi aso a free yentew enti sharing so sa emame na fasa akwan so na manisika sika dodo bi a empendodo bi a network bi aso no free dial star 110 hash star 110 hash na afei won so manisika koma ebusuane adofo Vodafone the future is exciting ready per breakfast na amaya hoden da mu ni nyina Milo ena niama papa bebre ahyemu ma eboa manipadua no oze Milo yeah you school e kan Milo sa Jamaica Fonso friend Milo we no for I can Milo 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 enti eboa pa una na pa na she na oba kwaku sei on fufu but Milo so ho eboa pa with Milo every child is an MVP with Milo every child is a champion Milo the energy food drink of future champions FD ahwehwe nkrato imadi atum se yemfa yare ni nyina enkodan Grace Homeopathic Clinic emfa yare no enwura afefufuro nim ko na fe yemfa enro papa enkan yemfa mfidi papa hwehwe ni peduanim na onso so nyawapo moden na fe wura afefufuro nim Grace Homeopathic Clinic and American for ede amount enro ede ma ho na obetua hoka eti general consulting laboratory service general body scan physiotherapy dietary counseling ni nyina no free yenge sikabia enti for any chairman na kachi abo last stop wa na je numbers mi 0556 181 666 0556 181 666 and 0200 067 500 0200 067 500 Grace Homeopathic Clinic, a mission from God for humanity. Say unya hunu
Gino try your luck caravan no ewo mpotem ho ana edwom ho a na say what ready obro nya de ewum try your luck achade bebre a free 16th up to and 30th and then the chat okra into na bomodin answer obe sport Milo I mean Gino try your luck caravan no wo area ho ana say dwom honum na also so obro nya de ewum no yemfama we Gino 12 days of Christmas emu edepa Gino stay safe and remember Gino truly cares. Kweku CJ, happy birthday in Koma Rauf. Where in Central near one northern region. Iliasu. And then I would wow. And then I would Iliasu Abdul Rauf. He's so hard working here. Multimedia, Nyamia shine you, SNC and Central phone. Omo ye duma. Shepozo. Isaac no menyo. Baby obewura no. We yembe shewu. Iliasu. Wo badwuma Kofori wo badwuma Max Okudeko wo badwuma bobosi miamini pay Afredamu wo badwuma Augustin Boa Akwasi Azo Richard Kojonya Akon wo bia ye kanka de be hey powers hey Kofi Aje that's why can go well, 80 no de se unyankrofo bi sa na omo ye e madwuma na ye de esan se wo yire ho so wa fam de no no ono so e so ne dim se de be adwuma na betimi akoso enti Elias ba bia wo bia no happy birthday kese pa enko enfama wo ewrade ma wa hoden amen ebro hoden so wo ma wonimu nkwamen de be musuo esan ewrade nyemfiri wa kwam wo ma wanimu nya den se twebo wo ma wonya nipa ni madom epuna sisi bia na ewrade miebie ntum na fe wonkwa aka wasase so no dide amen happy birthday kese ba konso nkoma Gianna Chachus Das Gianna Chachus Das Transformation 108 founder and leader Gianna de meka se meka na se man ka de beche CJ unim se Gianna na ma meka no sir yeah ne outwini sisi ya yeah Gianna na de ma me meka se meka na se man ka de beche wow. No why Gianna free India e buy because of my wedding obi no sa call ya wow yes etini yo nipa bi oho a wow onya o maame ba onya o papa ba na so nya metimi de oho do eto o makoma yeah oho se onya papa ma wa ne ho nto no mehia bibre yeah sa na Gianna tie papa nya me hia wate because me kasa nka de beche ena no pa me ne di nkomo maka nhasem egu na brabo so esanse Bible say enumi ni nhia woni pa num etini memi say empempini a me pese me hira dipa said ye be ya tumi a wo me ketrema so na urade be na ye adwuma enti Gianna ba bia wo bia no minim de nyame aya ma wo dada afi no be ya kese ukra ye ahyase enti ye hwe ni musa kese na nkasa kwaku ye betwa ho aba na ministers ni ministries ho nkomotwetwe na hyase adwada no ene e betwa so me pa cho ambulance na e ba ye na hefa na sisie ambulance na e ba ye no one constituency one ambulance hefa na sisie because me person ke bemben panyimfo no mayen ansa na start program no enti fadwin sebra wadwene mu no minister wo bo adwuma pa ana ministry a wo mo bo adwuma pa ne apese adwuma no kura gifri ni nsem eno ho nkomo ye de bebro ye be de be de ni beba afi enu twamu pe na